Karena Awi membawaku ke sini tah. Ieu teh di saung Kang Otoy nu aya di Sentul. Nya pamirsa. Pamirsa, ieu teh di dapurna. Kayak aya video sambunganna di jero. Kita berada di dalam saung Kang Otoy untuk kekarindingan karena Awi membawaku ke sini. Hidup Awi, hidup. Punten. Alhamdulillah Pak, kehujanan itu seketik. Bu, tolong Ibu. Karunya tadi. Tadi mana Pak? Di Damang. Mana ayo bangun tuh punya karung. Memang diuknya bari lung, dia sepi. Kumaha Mang Dek? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita penantos bumi. Minum apa? Alhamdulillah, assalamualaikum. Kita sudah berada di saung Kang Otoy yang berada di Sentul Bogor. Gimana Mang Ibeng kita ini? Ya Allah, sangat hujan ya. Alhamdulillah ya gara-gara Awi nya bisa lalampahan ka ditu tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahli. Ahli. Alhamdulillah. Iya teh UMP ya di mana? Kita ada saung otong. Sentul Bogor. Mana kadarnya? Mangga mungkin mau pemain wakos liburan sama keluarga. Anak kalian. Mantap pisan. Sadayana. Oh, sadayana. Sadayana kalau tidak ada canak sadayana. Tuh. Mungkin Evelyn apa nih dia? Iya kan wae. Oh, apa dulu? Hah? Teh manis? Ya. Hangat panas. Pokoknya mah ulah henteu kudu ka dieu we nya. Tuh teh manis hangat. Ya teh manis. Oh. Warteg yuk. Es teh manis. Bukan es teh manis. Teh manis hangat. Payung teh manis pahit pikir gimana, Bu? Ya. Oh, jangan kopi teh manis. Teh manis panas. Saya cilok. Abdi bade mesen teh manis panas tapi itu nganggo es. Udah? Satu lagi? Belum sama? Ya, udah ya saya. Udah kopi. Alhamdulillah, azan. Nanti kita bersambung lagi kawan-kawan. Agungnya Paralon dan Jember Perhaksan Kasang yang roh mohon kaluhung agung pamunju Mudiluhur mayungan Bapa Paula Agung Mulinggih di 7 lapis legaan Kaindung Kaula Agung mulinggih di 7 lapis bumi Sabta pertama Mulang tarima kamana balik nasukma duh indung
Bapa nu ngayu